Twongeye kuramuka abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, mugire intangiriro z'icyumweru cyiza. Uno munsi turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11 2025. Naje kugira ngo mbahereze amakuru, ariko ndamanza nabasaba ikintu kimwe. Murabizi ko Intare Official tubakunda kandi tubifuriza gukomeza kugira ibyiza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira imana n'amafaranga n'ibindi byose byiza bijye bibageraho nk'uko tubibifuriza. Abakunzi bacu rero nabibutsaga ko mukomeze mudutera inkunga ku Intare Official kuri 0789258830 tubagirire n'ahandi. Gusa mbabwira ko mugomba kuturagiza n'Imana, kuko n'ubungubu wenda ndanarwaye nanjye ubwanjye ndetse n'umuryango wanjye urarwaye, ariko bitavugitse ko ntagomba kubahereza amakuru. Igihe nzareka kubahereza amakuru n'igihe naba nakiri mu mwuka w'abazima. Nanashimira abavandimwe n'inshuti n'ubundi baduteye inkunga ku Intare Official, babwira ngo Imana ibomeze ibahe umugisha aho muherereye hose. Rero mukomeze mugubwe neza, intangiriro z'icyumweru zabere nziza kandi muzigiremo umugisha udasanzwe. Ibintu byakomeje gukara hariya muri teritwari ya Minembwe, aho igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kuzana abandi barwanyi benshi baje guhungabanya umutekano w'abanyamurenge, ariko ubuyobozi bwari hari icyo bwabivuzeho. Undi mu generali cyangwa komanda warwanyaga bene wabo yarifatanyije na FDLR, akifatanya na Mayimayi, akifatanya na FRDC, nawe yaje kugirirwa nabi. Icyo nababwira ni uko abari kumena amaraso ya bene wabo ntabwo biri kubahira. Muraza kwibona yakubiswe, yagiriwe nabi, abana yajyanye nabo bagiriwe nabi. Ibyo byose turaza tubisesengure, tunabirebere hamwe, turebe Gisegeti yaba afite uwuhe mugambi. Intambara n'ubundi ziracyakomeje ahangaha muri Bashari Mokoto, aho twavuga ko abarwanyi bo muri Zawazalendo, bariya abarwanyi bari kwa Jean Marie Bonane, bakomeje kugaba udutero shuma. Rimwe na rimwe hari igihe njya nkoresha ijambo ngo ni udutero ububwa. Buriya butero ububwa rwose ubona yuko buza bugahungabanya umutekano w'abaturage, bugahungabanya umutekano w'abaturage, bukica abaturage. Ahangaha hari ikibaruwa nabonye Costa Mutamba yanditse, ariko reka manze nagasoma mbere uko ngenda no ku bindi. Mes enfants, Kinshasa le 9 novembre 2025. Mes enfants, j'espère que vous êtes en bonne santé et que vous vous réveillez toujours à 4 heures du matin pour aller à l'école. Hano yandikiye abana be Costa Mutamba. Aka kantu kanteye amatsiko, mumbabarire, ngo ku bana banjye ngo nizere ko mumeze neza, mufite ubuzima bwiza, kandi nizere ko buri mu gitondo mubyuka saa 11 saa 10 kugira ngo mujye ku ishuri, kandi ngo nizere ko mutibagiwe ngo que vous n'avez pas oublié notre hymne national, ngo kandi ko mutibagiwe indirimbo yubahiriza igihugu Debout Congolais, yubahiriza igihugu ngo Debout Congolais et la prière, kandi mutibagiye gusenga Notre Père que je vous reste chaque jour à 5 heures sur le chemin de l'école. Ngo umubyeyi papa wacu nababwiraga buri 5 heures igihe nabaga mbajyanye ku ishuri, ngo kandi que vous faites vos devoirs, ngo kandi ko mukora imikoro yanyu kugira ngo bibafashe. Vous me manquez énorme et non ngo mumbuze igihe gito, ntabwo ari igihe kirekire, ngo kandi mujye mukora siporo. Ubu aba ni amagambo Costa Mutamba akomeje kwandikira hariya muri prison, aho amagambo aba yamubanye make, yabuze ayacira nayo amira. Imirwano muri Bashari Mokoto iracyakomeje muri kiriya gice cya hariya muri za Bibre za Nyange no mu bundi buce, aho abarwanyi
Wazalendo bamaze gukora ekipe yo kuza kugaba ibitero ku baturage, ariko bakaza guhura n'intare za Sarambwe muri iki gitondo no mu ma saa cyenda, saa kumi n'imwe humvikanye urusaku rw'imbunda mu misozi ya za Mukengwa, aho M23 yarimo isenya uturindiro twa Wazalendo. Uturindiro twa Wazalendo twari turi muri biriya bice, aho bari bageze mu ma saa 3 za nijoro, ariko intare za Sarambwe ziza kugira amakuru. Zikimara kumenya amakuru zavuze ati hakuna muda kupatia adui, bahita bajya kubamenasa, bahita bajya kubagabaho ibitero mu buryo bwihuse, batari bakora ibyo bikorwa byabo byo guhungabanya umutekano w'abaturage. Reka dushimira intare za Sarambwe zikomeje kubona yuko Wazalendo bashobora guhungabanya umutekano w'abaturage, intare za Sarambwe zikabatanga hakiri kare, zikababuma, zikabarasa, zikabahondagura, zikabakubita, kugira ngo batabasha kwinjira abaturage. Ahangaha urusaku rw'imbunda n'ubundi muri iki gitondo rubyutse rwumvikana, ni hagati y'abarwanyi ba Mai Mai ndetse na AFC M23. naho intare za Sarambwe guhera zahondaguye ibirindiro bya FARDC na Wazalendo byari bantu bita Rutukuru, Kibanda, Mangobo. Ni ukuvuga ngo hari ibirindiro bya M23, FARDC na Wazalendo baza kubikoramo, kubigabaho ibitero, ariko M23 ibasubiza inyuma Rutukuru, Kibanda na Mangobo. Mu rwango ahangaha kugeza amagingo yangaya, wenda muraza kubona amakuru ku binyamakuru bya Kongo, ku binyamakuru biriya binyamakuru navuga bavugamiye ku ruhande rwa leta, bavuga yuko ako gace kamaze gufatwa na FARDC, ariko kugeza amagingo yangaya ku makuru y'umwimerere nkura hariya nuko M23 ariyo iri muri kiriya gice, ariyo iri gukontorora hariya. Reka twikomereze amakuru yacu, turebere hamwe kuri uriya muhanda werekera uvuye Nyabyondo Kibati werekera za Kibuwa, naho M23 muri iki gitondo yakoze agashya, abarwanyi 6 ibafashe matekwa bo muri MDC Renove, ndetse bavangavanze nabo muri FDLR Foka. Urukumva ko M23 ikomeje gukora ibikorwa byiza. Ahangaha ndabona indi mirwano. Mbere yuko ninjira muri iriya mirwano n'ubundi ibiri kuvugwa hariya muri za Minembwe, hano ikabanze nareba no makuru avugwa ahangaha. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé dans une communiqué, donc rino ni itangazo ryasohowe n'uno mugabo, iri ngiri ryo rimaze iminsi, ni Sylvain Kenge avuga muri groupement Nyamaboko ya mbere muri secteur Oso Banyungu muri territoire ya Masisi, avuga hari za Kasopo, Kajinga, avuga ko intare za Sarambwe zahagabye ibitero. Ahangaha aravuga Burambura, Kibanda, Ngabo ni muri territoire ya Walungu uri kwerekera muri Shabunda. Ahangaha hamaze gufatwa n'intare za Sarambwe, kandi murabizi yuko haguye benshi. Ibi ngibi rero nibyo uriya muvugizi wa FARDC n'ubundi avuga ko intare za Sarambwe na Twirwaneho bagabye ibitero aho ngaho. Bano babagabye ibitero kuko bari kwitegura kugira ngo bagabe ibitero, bakavuga ahantu bita tuwe muri territoire ya Fizi, aho naho bamaze kuhafata intare za Sarambwe na Twirwaneho, bamaze kuhafata bahakura abarundi. Ariko nyari ikintu kimwe cy'abantu bajya bavuga, iyo intare za Sarambwe n'amadubu barasha abarundi bakabakura iwabo, Sylvain Kenge uri kuvuga iki? Ko babakuye iwabo, ikibazo nuko bazabakura he, bazajya kubarasa mu Burundi. Niba barashe bakarasa FDL, reka mbe nk'urugero hano muri localité Kasopo na Kajinga, ni muri Nyamaboko ya mbere muri secteur Oso Banyungu. No se ni secteur Nyamaboko iri muri secteur Oso Banyungu, iri muri secteur Katoyi. Bakarasa FDL zihari,
ibi ngibi bikurira hehe ko baba bagiye kubarasira mu Rwanda iwabo, ko babarasiye ku butaka bwabo? Hano bakavuga ngo n'indi misozi irimo irimwi uri kwerekera Bunyantenge muri teritwari ya Rubero, ati n'ahangaha naho intare za Saramwe naho ziri kwa divasinga, ziri kwerekera muri ibyo bice, n'ubundi ati naho ziraza kuturasira abasirikare. Ibi ngibi rero njye numva ko intare za Saramwe kuba ziri kubikora, ntabwo ziri kujya kwataka, ntabwo ziri kwataka FARDC, ziri kwataka iriya mitwe yitwaje intwaro kandi yanaje igambiriye kwica abaturage. Njye numva ko nta kibazo cyabamo, sinzi uburyo uyu Sylvain Ekenge we abyumva, ariko kuri uru ruhande rwose ngewe mbona ko Sylvain Ekenge nabo bavuga ibintu batamanje gukaraga ururimi karindwi, bajyamanza bakarage ururimi karindwi. Ano makuru rero n'ubundi reka amakuru y'ahangaha hafi muri za Minembwe n'ubundi tuyababwire ibyagiye bivugwa na bamwe. Twirwaneho ngo yakomeje kwamagana umutwe wa MDP Twirwaneho wasohoye itangazo rikangurira umuryango mpuzamahanga kwita ku bwicanyi bushingiye ku moko bukomeje gukorerwa abanyamurenge mu misozi y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Kamasa Ndakize Welcome. Uyu mutwe usaba ko ingabo z'u Burundi zihita zikurwa muri utwo duce, uvuga ko ubwicanyi burimo gukorwa mu buce bugiye butandukanye. MDP Twirwaneho yahamagariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ubumwe bw'i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa ba leta ya Kongo n'iy'u Burundi gufata ingamba zikwiriye mu guhagarika ibikorwa by'ihohoterwa bikomeje gukorerwa abaturage b'abanyamurenge bazizwa inkomoko yabo. Itangazo rigira riti ibi bikorwa by'ubugome bikomeje gutsemba abaturage bacu, duhamagarira amahanga kudufasha kubihagarika. MDP Twirwaneho yongeye kwiyemeza gukomeza kurengera abasivili bugarijwe no kurimburwa, ivuga ko izakomeza inshingano zayo zo kubarwanira no kubarindira ibyabo. Uyu mutwe kandi wagaragaje ko batayo ebyiri ya Brigade ya 5 zimaze kwambuka Rusizi ikomereza Bwegera. Iyi ni batayo abiri y'Abarundi. Twirwaneho ikavuga ko uru rugamba ruhuriyemo inzego za gisirikare za Kongo n'iz'u Burundi rugamije kurimbura abanyamurenge, kandi ko biri gukorwa binyuze mu bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro irimo Mai Mai, Wazalendo ndetse na FDLR. Umutwe wa Twirwaneho wasabye amahanga n'imiryango mpuzamahanga gutabara vuba no guhagarika iyi gahunda, bavuga ko imirimo irimo ishyirwa mu bikorwa ku mugaragaro na Kinshasa ifatanyije na leta ya Gitega. Ibintu rwose, ibintu ndahamya ko biri buze gusubirwamo, kuko ntabwo abantu bari buze kwihangana. Reka tubabwire rero, murabizi ko Abarundi baguye hariya za Rwitsankuku ari benshi. Umubare w'ingabo z'u Burundi na FARDC zaguye ku rugamba muri Rwitsankuku wamenyekanye. Umubare w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zaguye mu mirwano iherutse kubera mu Rwitsankuku watangiye kujya ahagaragara nk'uko byatangajwe n'umwe mu basirikari bo mu mutwe wa Twirwaneho. Uyu musirikari utashatse amazina ye ko atangazwa ku mpamvu z'umutekano yabwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye imirwano yabaye kuwa 4 tariki 6 z'ukwezi kwa 11 babonye imirambo twari twamaze kuvuga 75, ariko ahangaha hakomeje kuboneka indi imaze kuba 85 y'abasirikari b'u Burundi n'aba FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo, intwaro nyinshi zirimo imbunda nini n'amasasu menshi. Yagize ati njye ubwanjye nabonye imirambo yabo
n'eshanu, ariko hari n'abandi baguye mu mashyamba aho tutigeze tugera neza. Yakomeje avuga ko Rwitsankuku izengurutswe n'ibisambu byinshi, avuga ko abenshi babiguyemo imirambo yabo ntiraboneka. Yongeye ko nubwo urugamba rwari rukomeye, umutwe wa Twirwaneho wafashe ibikoresho bikomeye bya gisirikari bikaba byabafasha gukomeza urugamba igihe kirekire. Ati twafashe amasasu menshi dushobora kuzarwanisha imyaka nk'icumi. Rwitsankuku yari imwe mu birindiro bikomeye by'ingabo z'u Burundi n'iza FARDC muri Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rugaragaza isura y'imirwano ikomeye gufata indi ntera mu misozi y'Umurenge, aho imitwe irwanya ubutegetsi ikomeje kwigarura ibice bitandukanye. Uyu musirikare asoje agira ati aha niho ingabo za leta n'iz'u Burundi zahuriye zikahabonera isomo ryiza, ku buryo zitazongera gusubira. Ibikorwa by'intambara muri aka gace bikomeje kugira ingaruka ku baturage, by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano, ubuhinzi n'ubworozi. Aha ngaha ibintu bigaragara cyane ni uko hari amazu menshi yatwitswe agera nko mu bihumbi nk'umunani mu minsi yatambutse, amashuri agera nko muri 500, amavuriro uri kumva ko amavuriro, amasantere de sante byagiye bitwikwa n'Abarundi, ku buryo ubona yuko iyi ngiyi koko nk'uko wenda abantu twanabivuga ni jenoside iri gukorerwa abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Yego, aha ngaha bivugwa ko Tereza Kayikwamba yatewe inda na Perezida Gisegeti Kirombo. Ino nkuru ndaza nyishakishe, nubwo Tereza Kayikwamba akomeje kwamagana ibikomeza kumuvugwaho. Aha ngaha rero hari n'indi nkuru nababwiye ko wari mu bwoko wari waragambiriye kwica bene wabo. Ubu ngubu icyo nababwiye cyo kimwe ni uko ntacyo wapangira umuryango, ntacyo wapanga kugira ngo ugirire nabi bene wanyu ngo kizaguhire. Rwose ntabwo byabasha kuguhira. Bamwe mu Banyamurenge bagiye kwica bene wabo batangiriye kuri Masunzu, batangirira nareba uriya mukoloneli uwo bashyinguranye na Costamu Ndima. Bariya bose ni abari baragiye bavuga ngo bagiye kurwanya bene wabo. Mujya mubona bagasita ibyo babakoreye, mwabonye ibyo bakoreye uriya mugabo Masunzu, ibyo byose mwagiye mubibona. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya rero n'ubundi biracyakomeje kuba bibi ku bagize uruhare rwo kugira ngo bice bene wabo, bagambanire bene wabo, bafate intwaro yo kujya kwica icyo nakwita ko ari umuryango. Uwanze kumva ntiyanze no kubona. Uwo koloneli w'umufurero wihinduye Kimanuka ahitamo gukorana na Mayimayi na FDLR, ni koloneli Furero niko bamwita, ntabwo ari umufurero n'umunyamurenge n'abandi bose bahiga ubwoko bwiwe. None baramuhindutse, dore uko bamuhinduye. Bamufashe baramukubita, bamurema ibiguma, bamwicaza mu modoka, baramuzirika n'abana ari kumwe n'Abanyamurenge. Aba ni bamwe bari mu mutwe bita Gumino. Gumino ni umutwe urwanya Abanyamurenge, ariko noneho icyo navuga, Gumino urimo Abanyamurenge. Uyu ni koloneli Furero, ni umunyamurenge rwose, muraza kubona n'ifoto yiwe. Ubwo
yarwanyaga bene wabo, ariko baje kumugirira nabi baramukubita, arakubitwa agirirwa nabi, abana bari kumwe nawe barahondagurwa, barabazirika, muraza kwibonera ibyo biguma n'ibisebe byose bafite, uburyo bari bameze rwose, bari bateye akababaro. Ariko nk'uko leta ya Kinshasa ikomeza kubakoresha, byageze nyuma yo kurya inkoni nyinshi aza kurekurwa. Ubu ngubu yongeye kuba ari imbere, aho yahise ajyanwa mu bitaro kugira ngo ajye kwivuza. Ubu ngubu yagiye kwivuza rwose ibikomere yahuye nabyo. Uri kumva ko ibintu ntabwo Colonel Furero ibintu bya ahangaha ndagira ngo inze kubasomera ibi bimwe byagiye byandikwa na za Wazalendo, uburyo FRDC byagiye byandikwa na za Wazalendo. Hano baravuga ngo la trahison de la FRDC pour unième fois dans les hauts plateaux et de Fizi, Mwenga et Uvira. Hano baravuga ngo ubugambanyi bwa FRDC bukomeje gukorwa muri haut plateau na Fizi na Uvira ndetse na Mwenga. Hangaha burya iyo bano bajama babonye ko bapfuye ntabwo babura inzitwazo. Baravuga ngo nous condamnons avec fermeté l'acte exercé par les éléments de la FRDC basés dans les périphéries de Minembwe contre les patriotes Wazalendo. La complicité et la corruption continue. La FRDC jouait toujours son rôle de l'ennemi. Hano baravuga ati ngo bari kwamagana ibintu bikomeje gukorwa na FRDC muri kiriya gice cya za Minembwe, biri gukorerwa Wazalendo. Mwagiye mubona bariya bakakubanya, ukuri abajenerali bakakubanya bagiye bapfa, babandi bajimi n'abandi bose bari barimo barapfuye. Mwagiye mubona abantu bari muri groupe y'intare official, mwagiye mubibona. Ngo le colonel chargé de l'opération des opérations dans les périphéries de Minembwe, ngo ushinzwe operation, ushinzwe imirwano mu nkengero za Minembwe, ngo yagurishije abasore bo muri za Wazalendo nabo mu Barundi $10,000, ngo ibihumbi 10 by'idolari, ngo banari gushaka kugira ngo bice General autoproclame Kakubanya. Ngo uriya mukoloneli wa FRDC ngo yabagurishije $10,000. ngo ce dernier appelé le General autoproclame de venir à Rwitsanguku, ngo yaje guhamagara ngo General Kakubanya n'abandi ngo nibaze Rwitsanguku kugira ngo bapange pour organiser l'attaque contre les positions de rebelle, kugira ngo bapangire hamwe ngo uburyo bajya kwataka ibirindiro by'aba 23. ngo le General et son adjoint sont venus avec les militaires. ngo wa mu General Kakubanya n'umwungirije ngo baje n'abasirikari babo, ngo bageze ngo aho bikwita ngo muri Edikota, donc sur place bavuye muri Edikota, hafi ya Edikota za FRDC. ngo uriya mukomanda wa FRDC ngo yaramaze kugira na consigne nabo bita ngo nabarebere, donc ni 23 na twijyanrwaneho. ngo bahise batega ambiscade, ngo abazalendo ngo le novoya combattant invisible Wazalendo, ngo abazalendo ngo ntabwo bari bazi aho bari, ngo bagiye kwibona babona bari kuraswa bimwe bikabije. ngo uriya mu general ngo ntabwo yemeye ngo apfe nko umusivile, ngo kuko amanje yakwihagararaho, ngo kuko ambiscade ngo yabaye ambiscade ngo itari yoroshye, yari ikomeye. ngo nous avons perdu plusieurs jeunes, ngo twabuze ngo abajene benshi, ngo ndetse ngo n'abandi barakomereka, et les autres blessés. Hano bagakomeza bavuga ati ngo abakombata baba Wazalendo ngo babashije kwivana, bake bari basigaye ngo bivana hariya. Hano bagakomeza bavuga ngo puri de 40 cadavres, ngo baje kugira ngo
ngo abapfu barenga 40, uri kubona bavuga ngo abarenga 40 aho abajenerali na Twahisiwe bapfuye. Tuye tuvugisha ukuri ntabwo bakunzi b'Intare official. Hano bagakomeza bavuga ati ngo muri iriya mirwano ngo twaje ngo kubura ngo komanda Segu wa General Kakobanya, yenemeza ko na Kakobanya nawe yaba yarapfuye. None bakavuga ati ngo ndetse n'abandi bayobozi bo muri Wazalendo bagiye banapfa, ngo tout tombe avec les gardes corps. Nous avons plusieurs blessés et plusieurs cadavres n'ont pas encore été retrouvés. Ngo n'abandi benshi bapfuye n'abandi ba blessés ngo